angithi neza bafethu ukuthi bafethu la ekhaya they are all about umndeni so sizongena phakathi because right now there's no cut and paste or what edit bafethu yathola sishaya nje kuphela you would swear ukuthi lana bafethu isa stream yathola sambe fethu sigane phakathi sibone ukuthi basiphatheleni eLSK Shisanyama Kuku ezubona ngapha yebo sisebenza ngamakota senza amakota so this is how we lapha mangibona lapha kwimenu amakota wala ekhaya anamagama amakota la ekhaya wonke namagama nje mawufika nje uyachaza ukuthi wena ufuna into nasuke sesazi ukuthi yini oyifuna so le ozosibonisa wena namhlanje yini igama layo lenzo nibonisa yona namhlanje imali ebani all right imali ebani mina ngabuza why nibize ngemali ebani kodwa yona le oyenzayo senzela kuba easy ukuthi umuntu mayifika angasho ukuthi ufuna ikota emalini mayisho igama thina suke sesazi ukuthi ikota yiphi efunayo bafethu niyaza bafethu istrategy eshisa lezi bafethu hayi ukuthi mafike emakoteni uthi icela ikota ye6 rand hayi uvela usho ucela imali ebani uyazi ukuthi hayi ithola into yona kota leyo file sikwenzela suke sesazi ukuthi le emalini bhuti omdala ungaqhubeka nje usichazele ngilona ngathi nje kancane ngimkhombisa ukuthi yini lena eyenza ukuthi isikhathi esiningi sibe nama customer amaningi la ekhaya ama customer wethu iwona esiphila ngawo mase la ekhaya ama customer wethu is like a family it's like a friend asibonge kakhulu ukuthi usivumele ukuthi size lana namhlanje into futhi engizoyibonga kakhulu ukuthi sibonga ukuthi nathi nisiphe lethuba elokuthi kasona like sikwazi ukuthi siqhubeke sibonisa abantu ngezinto ezenzeka la ekhaya because mhlawumbe maybe into engayibuza ukuthi wonke umuntu ola ekhaya ujabule uyathola wonke umuntu ujabule because kuze kuza nomunye umuntu othi no mina angikho ku association la ekhaya ephuli but ngithe namhlanje angize ngizo celebrate ibirthday yomuntu oyedwa la uyathola futhi mawubheka most yabo abantu asebekhulile uyathola uyabona ukuthi bakuphakathi neviki bengabe sayindaweni zabo kodwa bakhetha ukuthi beze la ekhaya bezofika la discipline lendawo akuna xhanxha ngeke ukuthi kuthiwa sekugwazwe bani sekushwayo bani lethwayo abantu abaningi beyithanda iquiet akungeni labantu laba ngeke uzothiwa kuyaliwa indawo nje discipline ufika ujabule phuma uhambe futhi ubuye ngasasa usajabule bhuti omdala asibonge kakhulu sibonile ukuthi sithathe wasifaka from kwimali ebane then wasibonisa ukuthi kasona la ekhaya ni bakery yonke into niyazenzela yonke into la ekhaya ibonana uphuma la zandleni zethu yonke into engale thina siqala from scratch siyazenzela thina sinama ovens na yonke into nama prover from scratch iphume ngoba sikhona sike siyakhandela thina siyakudelivela futhi bhuti omdala before sivala imaphi amagama mhlambe ongawatshela ababukeli bethu maybe ongabashiya ngithi mina babukeli lapha emakhaya noma ibani ngamunye uma ibona le video obengayazi le ndawo sukuma uzoyibona section 28 Nigeria ziyabuya ziyawa futhi kakhulu indawo nje ediscipline indawo yokuthi nawe usuke la ukhona uzozimamela akunabuxhwanqhwanga bekho labantu ukuthi usazobathola bebe emakhoneni benzani cha indawo nje discipline security tight indawo ethi clean ukudla kwethu clean abasebenzi bethu bawuphatha kahle ama customer yonke into yethu siyenza ngothando uthando mawubona ukuthi la ukhona uthanda ulitholi la skate nasinothando luningi uthando because basho njalo vele abantu abaningi ukuthi hayi no la kusekhaya uthando luningi we are family wonke umuntu la ekhaya simphatha njenge family if ungaphathekanga kahle senza sure ukuthi le nto ekuphathe kabi you have to fix it uphume la ekhaya futhi usujabulile bafowethu I'm your boy Kidem bafethu Kidem podcast all the way from Injeza TV siSLSK Shisanyama bafethu anginjengoba nibona ukuthi kasona sinithembisile ukuthi yonke into enibona lapha nibuza ukuthi imalini sonibonisa ukuthi yenziwa kanjani qhubekani lapho ni comment ni subscribe ni view nisho ukuthi eliphi iplate lapha na kwimenu eningafisa ukulibona ukuthi balenze ukuthi omdalana nibonile ukuthi akasiyona isupervisor ngegama kuphela ubambe nje le yakota leyana within 2 minutes bisiphelile kunjalo customer kufanele customer linde 5 minutes customer within 2 minutes 1 minute fanele bese lihambile icustomer lingahlali lize likhathale belilambile lize lisuthi cha icustomer fanele lithi malifika ulenzele into yalo fast 1 minute libe selihleli phansi lidle because sometimes abanye abantu bafika la thola umuntu like serious ulambile then if uzomlindisa 10 minutes which means yena uzoza suthe and manje mayisukuma lapho mayiduba lokudla ehamba yabona sengine loss so ngenza sure ukuthi customer not more than 5 minutes waiting
so ngenza ngaso sonke isikhathi ukuthi mawufika ngikwenzela into yakho fast abasebenzi fanele behlezi be-active mawungibona ukuthi awuzizwa kahle ungcono uhlale ekhaya ungeze emsebenzini ngoba asifuni ukuthola ama-complain into esilwa nayo ama-complain no complain asifuni ama-complain every day sifuna ngaso sonke isikhathi sithole ama-comment not ama-complain Buto Mtala asibonge kakhulu angeke ngize ngikuvalelise ngoba I think ubuso bakho busazoba mningi kakhulu yathola into engizokutshela yona ukuthi angithengi ubuso bakho uqhubeke nomsebenzi wakho umuhle umsebenzi wakho Buto Mtala like into uyibeka njengoba injalo like hayi ukuthi maybe uzoba nokuthi ube nokungabaza cha uyibeka straightforward njengoba injalo ngikhuluma into eyenzakala ngaphakathi kule ndawo yaseLaskini uqhubeka kakhulu ngesipani sakho Buto Mtala ngiyajabula kakhulu ukuthi kasona ngisipanisane nawe namhlanje angithemba ukuthi kasona sosebenzisana kamnandi bonga thina asibonge kakhulu bafethu Kidem bafethu eLask Shisa Nyama asikakaphela ngithi emehlweneni sisazobonana ngithi yabona njengamanje ngiseshisa nyama bafethu indawo kamfethu lena bafethu umulise ushilo ukuthi kasona yena umpheko omkhulu Lask Shisa Nyama sibonge kakhulu we are out